Malakenyam biakamal guasame dera ner malakenyam kana na diala konti liang karo nyam guatame ken kono nyam re rachame bana rachen wale ke kui kume espele mayo ko kordana chitwok kam dien ke kume kirma yadit bana jowme bana jokwen na me mutwogan wale ka kore bana rache ke kui jane kene tetin kontin cha kap kamech re wich ka malakal so chigore ala ka lo bignye kanware bana jilling na mo raja de diena bana lat kap dana kap kamech kamenye re wich ka malakal ko janda na chikana lat and me technical things kaka mgor no bugo nor bukan ko target ka malakal so bana jowme bana je nyakel mi jiram jidit ka Noor Online TV channel na gajen o jender yi ñwana ko ken ko lelar ti degen chomal shukuje men ban linga jen gwasa me ku kuma spele mayo okay an wala numa dan ko runwang ci kor ci to kam spele mayo kan SSPDF ka kormo to ga kai kotoria ana chala do to ga re dwar mishal ka panyum korum chatoga ka which meten winami and wejamo wa tiega kaman shalka morobo kajo keji we kaye kanti jen gwa dana to ri moten ler yakula de kuer nan la lere lat Gabrielam mala leri kuma spele mayola kalade ten kon lat ko rodin rewi ka so Sudan sela de gwanu shaga makarun wanka ta dish ne baka cha kor mi di de long an kor mi cheromo kene chicken de ne kirma yadit kene chicken ka joj cha de ni kirma yadit cha ka joj no ka do brana chalat ke je ka jene si de ni kirma yadit shi ka peng mi di long shi kana bat ki shi ka chicken kan nagare kormo so kor mi chi di de long so ai kone kore ayo ka kore bej so je kor man ja togan winami ka kwiko shaga mak kana mak na kan jien kan ka de ni kume SSPDF kan goro kan kamak bar ka kwiko kirma yadi de goro jeno be Dr. Yengma char la kora spele mayo be jamo kare gwa dan teten so cha goro no be ne ka be ka yarkan dial baka joj ke baka kaf jen ta ke biga surrender jen do brana gore jeje munyon ya gwan wo mo wa ka kaf kan je spele mayo ena biga chutel power men da reg ma char wi tel power gwa dana cha yenten go ngai kone tere yena so na me la roda man chala kuma spele mayo chikala do chicken kuma kirma yadi chicken joj lo chicken lo ngot gwa dan tegaten kay nega joj chinega nang naitin wan jara jo dana chalat ka social media ka pedian na me dar gwano dayen ling alayen jo de na ban ling gwasa me ko ci kon to ko jo me ko kwitat la tat wala kininten we chaga kaf ko metti ngwana long chika kap mane gad kien konten ngut ka kwa so men bi akula ngaj gwada me gad kien shitke titi ke nying alright you can see them ke nying ke nying so kan fain kien chika kap ko mech de gwine odongo ke SSPDF no ba chika SSPDF no keneti so ken ke civilian de tende win ba chaga kule jogo no nanka we don nanka balet ya mo ka match kana content check up ko make ndial so na me chwin mon che no mi chirke na me no de guard tiene kiram la civilian deja cap deja nangwa kur so no ma che chong ko janda na lat ke kuma so Sudan no kana tigan ndial deja sha kana ngwa dan kit ken tin ket tin ndial so kare wich ka nasar tam right corner kan but chika kaf ko make chika kaf ko de everything tin kono la ko terke ka atike ka so na me de yana ngacha gwanu la rode ken by the way man jako bega ka nasar no ken cha ka motivated this torbiyeli tin jal ka meti dita kono jel ka ken ren ala gu ken no dong da tel problem so all this guy can dial men yana me can dial ka tribalist militia
shika deni assess PDF just let's can deni lalgan bangala deni they are not even sold yes but let can kume jani ka so can it content tere wujan gwadami but chia kap kan dial mana gar tien re by the way be ram te garun wan wa kebe re duarien so chajo mo chajo kwen mena dien gwa mi ko na ngai ano chat ngwan bo la ngwan nyet you know ngwan nyet chimne nyen mo titi dial ti just they are command for God's sake chaga therefore so we are core we are lelang you know but man chalat chaka tiada no benwari ba which ba je bedak so kuje mon ran ba taka maje mena gar tien so agenda let ken no mo so mi mo shi surprise ba no an me mo gor no bi ajang hach ko ken gwar nyet chikaron go de to kor but na me let ken anyway ka ta dan gu ken je kan no to gun ma je ro mo je gwa ba ro chna wan ko no te gariek ku ken so gwar ti ka gwar jani kana gwated so churian mat ko jangan ter kana kon yurian mat this time dio jam kuyene so kujamo mi jaga long so goreja anu no mo de jangach anitin kontilan werno te churi yalaka okay churi yalaka lo bikan ware bikan kanak no jan tada antigatin tan bier mlala dien so bani min goreja non wer binaren gangla to ka kanediti cause mishi kon man lo kaneda kon de kulin kana what about the rest kon ku so na me daro gwano de ne dial de kan tekaliang you know bantin ko lar ban ngai kel gwadme so lere jo kada kon gwadme men ban writing qui malakal wude me ajen kwar nanen ke police ni you know kan take riet mi kan la order kan siga me kan ga to ka me kef kan ke re which kamalakal waken they are doing door to door search alo cap can match and gwada tena na tena buga chore duel weekend door buga no wotol men cha kullar long target dien wakan ware she can let go take mo gwa non kan je mal wala wal shunu or whatever can bekan ko bekan bugorn ware so ja na to so ladien keli okel ja na let kan kana servon wode kan ga disam digan mana let kan de kan shulat so which is very wrong we kona ka ta dan de na de ko dien de naren gangaje so ken wari tentaga malakal chui kala tok gor kan lok semngai kona ko kwang shora la telmen so these people ko carry agenda dung tribalism ke tribalist agenda mugoro banwer ba hiklemnet ka South Sudan so neme mabi angach ka kui police wude me chen michalma yen no do brana inshallah ke jen shore so biya yo ngaje no min yen kon ga ken jori ngaje gwano kan di chorian mat kep kan me kon so mi magor gan ba me kebra to ngum jaken ngane ken ko big maj biken ga jogne tel training ta kanang even gwa training kan kanang but ku kan mobilize rudin la peken ko shiga to population midi they don't care about training so which is very wrong shimagwa so na madaw ken ideal kon leng roina gwa meno jang chore real kala tok anen wara karudin kan karo real ka wude me again police commissioner major general police commissioner major general mayen akon you know my chala mayen akon again police commissioner re wike ka panal state wude me so again nana gorno de nyoga yekelen lerme kwa nywane de ko ken en ban nyoje mu de dien biate ko mal bye bye